Gogendrete kwene kiwase Abakenya asigati abamenyi korwase county ya Kisii anene ime mu Kibosongo nabarababere bagusanga ebirengerero babo kubatkana nege tambukire kyo wakwa isiko kwaba waziri asigati ababere bagokekera natana nege tambukire kiya egekogera aba waziri abangeti barenge gwikira nimeremo yabo asenchera ebwenerete nabono nigo bamuganiro muri wese Dr. William Samuel Ruto kogendera kubekemero bere mekiranu yoko ine kiabuna oburayi mese ya Kenya bwabere bokoba asarunge asekere nga kureta amagendero ase ense ya Kenya. Elizabeth Nyabuto Noroboturu. Abamenyi be county ya Kisii nigo basange birengerero byabo igoro igetambukiro cy'umurayi wense William Ruto ko barusia bisi aba waziri baye bonsi magiga yokorobekana kwene kigwa kwe murunganiria amangana au ase umurayi wense ndakora timu ngwaro kabisa azu wake capital those bisi ase vijana bono bindi binyora liba kana kubikora ke so bona bantu baratigare batatu uyore musali mutabati aya ndisi nonyo soro itoka bono nerege ndubya irido jinja era berisi ndeke tanganya kora ko dissolve the cabinet ino ndike kya mu musana ase mencho cabinet nerege ya musaliti ane ko bakeringa akorte gente que sabe perder aba 6 igual por que gente ega seje yo marca monedas nigo baba okoboko ikigori kya basagi agency asokorobekana ko kwagero murayi bwense ko bategerera agencies abantu bijana byamyinto bono mugo kira bono I want to congratulate you sana and I want to appreciate your work because mwana kiribona mwadar koroge president nga emeremo abantu kwa nere yebo ngende dali ko si class baba teningia igale gusto president yetu kumanyanga nkia abantu konyo rally kilende sengende vamos tuete anyate kuyite cabinet por de teche leader change boigoni go bamusaba Ruto korigereria mama mboga nabosaye bunariete eira chinga kyari koriga chikura ya kabiri ekana ya point nanje buya cabinet yae make sure include mama mboga weke vijana at least na vijana tutie kwa anajua msitu hapo ndio tupige si hapa hivi tutakuwa asitaka toka ile kisije sio fanya ndio kwa ai bato wasabanye ndi yare nge buya umwana inchi lero okobegete kerugeke nandi umanye nki ubwene to bakorere orangeria abagaka bari barabeire uburayi mukwanira manganaya ngakimogo konye Kenya. Hingo reporter ya Ndizi TV ninche Elizabeth Nyabuto.